انترناسیونال سوسیالیست کو شش ماهان جاره که لوالت که جدا کنسیا خواه کم دکه و جاره به مازوانی جهپه لستنبول دست بکر. انترناسیونال کو 132 پارتی جزیده 100 ولتان اندامن ای سال به شیاره جبو جهانه که کو حق مایه یان به هفرا یان جی تو کس جمع دست بکر. برنامه کو به آخافتنا سروک جهپه özgür özel دست بکر بو پلتفورما گلک آخافتنان. هف سروکا دم پارتی تولای حاتم اولاری جی تویشان دکی بشتار بو اولوی داری آخافتنه کر. حاتم اولاری دو گوتر دا پیاما öcalancı bu enternasyonale ragahand. Elbette bugün çok sayıda Kürt... Helbet îro divê civîna Internasyonala Sosyalîst de temsiliyeta gelek partiyên Kurd heye. Ev gelekî giring e. Em giringiyê bi wê didin da ku hemahengiyek di daxwazên aştî, azadî wek heviyê yên gelê Kurd de derkeve, ku ji 4 parçeyan dijîn. Ji ber wê jî hatina cemhev bi wan partiyan gelekî giring e. Em jî li vir bi wan hemûyan re hatin bahev û me gotûbêj di nava xwe de kir. Kürdi partilerle de bizler bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Civîna internasyonalê ku bêhtir daxwaza berdana İmamoğlu bandora xwe lê kir, ji 81 welatan 115 partiyên çep, sosyalîst û demokrat li xwe digire. Serokwezîrê İspanyayê ku di heman demê da serokê internasyonalê jî yek ji mêvanên beşdar bû. Her wiha ji Başûrê Kurdistanê pedeke û yeneke ji Rojhilatê Kurdistanê jî komala beşdariyê lê dike. Diyar ew gotarekî jî pêşkêş bikin di gotara we de hûn bêhtir fokus dikêşin ser çi. Sereta spas boya wesalê û li bînratan em konferansana boya min zor giring e. Li ber wê twanî ke deng û bîr û boçûnekanî xweman bigihînîne ew jimare zoreyî beşdarbûwan û hizbekanî ki sertaserî وڵاتانی جیهان لێرن لە پتر لە 80 وڵات لێرن. داخوازت me gelê Kurd ku daxwazet aştiyê ne ku me divêtin bi aştî li gel li van welatên ku Kurd ê dane bijîn û zêdetir ji bo ku em li Stenbolê terkîza me li ser wê proseya aştiyê ye û gelek partiyên diyên dinyayê Ewropa, Amerîka, Latîn Afrika ji hazir bûne me civînên du be dû sêpe me hebîne li gel wan ku peyama Kurdî bigehînin wan ji ber ku ما ویای کو وکو کشور فلسطینی کشور کردی بکنه کشور کانف دولتی. دجوینا داوین دا کو اوه دو روزان بردوام بکه مجرا فلسطین و کردستان جی به تایبتی تی گفتگو کرن. هر وها بریار هاتیه دان کو گروبا خبات یا کردی جی به اکتیف کرن. شر اوکراینا و روشا سوریه جی وکه مجارین تایبت لوی جوینه تنه گفتگو کرن. د آخافتنان دا آماجه پیتی کرن که لسر جیهانه نتوپرستی و راستگری برز دبه و دوی چپ و دموکرات بهتر کار بکن. هلوستا یک ریزی و هفگرتنه که دوان دمین داوین دا د نوا هر چار پارچه این کردستان دا د نوا همو کردان دا در کتیه لارگانیزاسیون ناو دولتی جی خواده در لانترناسیونال سوسیالیست جی پارتین که هر چار پارچه این کردستان هاتبون د نوا هف دا هماهنگی یک بکانین دال سر نوا هر چار پارچه و همو پارتین بشدار گوتاره که پیشکش بکن. راوی سترک روداو استانبول.